ube ready because uzongena manje. Yabe kuyena lapha ubonakele ethi umfowethu uselele abamthandayo abamzondayo uselele uphumule umfowethu because everyone knows ukuthi uhamba abe nama enemies not ukuthi njengoba besibona sisemsakazweni benibona nani ko TV benibona nimodela kuma magazine akuchaza ukuthi bonke abantu bayathanda akusibona bonke abantu abakuthandayo isithanda sami lapha ekhaya unezitha abanye abantu abajabule njengoba bekubona uphumelele empilweni abajabule bekubona udrive imoto yakho abajabule bekubona uyiphoyisa abajabule bekubona unesi abajabule bekubona udokotela ngoba bebenga expectile ukuthini abanye abantu bayathanda ukubona ingane yakamakhelwane ihlupheke ixakekile empilweni ngoba bafuna ukuthi kube yezabo kuphela abajabule mabekubona ushadile ngoba babona ukuthi izinto ezinhle zifanele bona ulisihuzo siyethela lapha na indaba zesa ama headlines wethu sizokuthi kuzobe kwenzakalani ngawo lapha yana isihloko seindaba. Yebo, asike sizwe lapha sizobona ama headlines ukuthi athini. Your top stories headlines at bottom of the hour. PPE tenders